U jesen 1995. godine u Bogatiću se okupila grupa omladinaca, zaljubljenika u folklor i oformila folklorni ansambl Đido, nastavljača tradicije kulturno-umetničkog društva Janko Veselinović, osnovanog 1950. godine. Zasnivajući svoj program kako na tradicionalnim, tako i na visoko stilizovanim oblicima narodne umetnosti, Đido već četvrt veka nastoji da igru, pesmu, nošnju i običaje sačuva od zaborava, poklanjajući posebnu pažnju scenskom prezentovanju programa. Folklorni izvođači proneli su ime Bogatića i Mačve širom sveta, a ove godine slave veliki jubilej. Ako bi gledali dešavanja vezana za ovaj folklorni ansambl, koji je nastao iz kulturno-umetničkog društva Janko Veselinović 1995. godine, može se reći kao hroničar pratim dešavanja od 2003. godine. To je njihovo gostovanje u Barseloni i verovali ili ne, do današnjih dana sve to sam imao priliku da zabeležim, njihove nastupe u inostranstvu, pohvale, nagrade, dešavanja. Imao sam priliku da upoznam i neke koreografe poput Bore Talevskog, kada je postavio koreografiju Dubočke kraljice od 23. do 25. februara 2007. I Bora Talevski izneo impresije da je za ta 3 dana uspeo da postavi tu koreografiju koja je, može se reći, izuzetno teška i da nije video takvu privrženost, aktivnost učesnika ansambla. Naravno, u svom repertoaru folklorni ansambl Đido ima veliki broj koreografija, to je brojka negde oko 40 i kad god je neka postavljena, zapisao sam. Mnogi su govorili, evo, Đido ide u Grčku, Rumuniju, Španiju, Portugaliju, Tursku, znamo da su bili i u Kini, a verovali ili ne, sa njihovim umetničkim rukovodiocem Milošem Simićem i šefom orkestra Zoranom Puzićem imao sam priliku da pričamo, a zašto se oni ne bi pojavili u Mačvi? Zašto ne bi bile pune dvorane, domovi kultura, da narod vidi kakvi su, šta znaju i umeju. Ispostavilo se da se to desilo u 2006. godini. Sve je počelo koncertom u Dublju 15. januara, a završilo se 2. decembra 2006. godine u Metkoviću. Verovali ili ne, domovi kulture su bili prepuni. Mesta nije bilo jer narod je poželeo. Evo, kad se setim tog gostovanja u Crnoj Bari 22. aprila 2006. prvi put premijerno izvedena koreografija Agate Žic Pirot. A onda sam imao priliku da se upoznam i sa Dejanom Milisavljevićem Zvečancem, koji je postavio nekoliko koreografija, da vidim kako su oni prihvatili igre iz Beograda, jednu izuzetno lepu koreografiju koju je postavio igrač kola Goran Mitrović 2. marta 2008. godine. I verovali li ne, gde god se pojavi folklorni ansambl Đido, usta svih posetilaca bila su puna hvale. I može se slobodno reći da je ovaj folklorni ansambl naš prozor u svet. Naravno, to je armija mladih ljudi, oni koji imaju 5-6 godina, pa do veterana, jer treba sve te koreografije uvežbati i u godišnjim koncertima prikazati. U jednom momentu su godišnji koncerti priređivani u maju, a evo već posljednjih godina, to je u decembru mesecu, imao sam čast da vodim koncert koji je održan najranije, 21. aprila 2012. godine, kada su gosti bili
naša braća i sestre iz Zvečana. Naravno, svi hvalospevi za folklorni ansambl Đido i želim im i dalje puno sreće i uspeha na svakom polju. Moji početci bavljenja folklorom su u osnovnoj školi, u sekciji osnovne škole, gde nas je vodio Slavko Pavić, a posle toga sam prešao da igram u prvom ansamblu Kulturno-umetničkog društva Janko Veselinović. I zaista su me ti stari članovi primili kao najmlađega. Kultno putovanje prvi put sa njima je bilo u Beč. I tad su me poveli, tad sam prvi put nastupao sa njima. To je bilo baš onako divno druženje sa tim starijim igračima i od njih sam dosta i naučio. Tad sa nama su išli i fudbalski klub Mačva i Pozorište. Tako da je to stalo u veoma lepom sećanju. I Kulturno-umetničko društvo Janko Veselinović je nastupalo u svim manifestacijama koje je opština Bogatić organizovala. Nastupali smo u to vreme u tadašnjoj Jugoslaviji, po cijeloj Jugoslaviji smo nastupali. Veoma malo smo išli u inostranstvo, pošto to takva bila vremena. I bila je takozvana Međurepublička zajednica kulture Sava, gde su učestvovali svi gradovi koji su pored Save u tadašnjoj Jugoslaviji. Iako mi nismo pored Save, naš Bogatić, ali smo bili osnivači te manifestacije, tako da smo mi uvek svake godine u Brčko išli, jer tamo je to održavano. Kasnije su stariji ti članovi, normalno kako život ide, odlazili, dolazili su novi članovi, mi smo nasledili njihove te tradicije i sljedeće putovanje koje je bilo u inostranstvu, to je bilo u Francuskoj, u blizini Pariza. Međutim, sticajem okolnosti kako život teče, svi smo kasnije, krajem 90. godina smo upisali fakultete, otišli Novi Sad, Beograd, neko je se zaposlio. Zatim i Jezda Limpić je preminuo. Sve to sticaje okolnosti gde već smo se razišli i nas su sa srećom nasledio Đido. Međutim, uvek je ta neka ljubav sa folklorom je ostaje za ceo život. I mi smo stalno, ti stari članovi smo razgovarali i dogovarali se kao da ponovo počnemo, da osnovimo veterane, ali nikako nije došlo do te realizacije te ideje. Međutim, Boban Puzić i ja, koji smo igrali zajedno u to sretna vremena, smo stalno o tome razmišljali. Goca, naša isto koleginica, i sticajem okolnosti došlo je do toga i uz pomoć Miloša Simića, negde oko 2007. godine smo se skupili i zajedno sa Đidom smo nastupili sa našom koreografijom
koju smo igrali i dan danas i ja se nalazim u tom folkloru. Stvorena su neka nova drugarstva i druženja, čak se pomažemo u privatnom životu, idemo jedni drugima na slave i zaista je to, ponovo smo se vratili u te neke mlađe dane i druženja. Sa veteranima nastupamo po celoj Srbiji, idemo ponovo u Brčko na međurepubličku zajednicu, znači da se setimo tih nekih lepih vremena. Nastupamo na svim manifestacijama gde opština Bogatić organizuje, tako da ponovo smo se vratili u ta lepe dane, u ta lepa vremena. Družimo se i privatno, stvorili su se čak neka nova prijateljstva od nas starijih koji smo igrali i tih mlađih i sad smo svi zajedno u tim veteranima i nadam se da ćemo dugo ostati i igrati dok možemo. Od kada si član folklornog ansambla Đido i šta te u stvari nagovorilo ili vezalo da se priključiš ovoj družini? Pa folklorom sam počela da se bavim 99. godine, kada sam pošla u prvi razred osnovne škole, na nagovor mog dede Tihomira. On je imao ogromnu želju da se ja bavim folklorom. Ja nisam baš bila preterano oduševljena tom njegovom idejom, ali sam na kraju pristala. Prvo što mi padne na pamet jeste društvo, prijateljstva za ceo život, turneje, putovanja, narodna nošnja. Poznato je da je Đido stizao na razne destinacije širom sveta. Postoji li iz vašeg ugla neka koji biste posebno izdvojili? Jedno od najdražih putovanja bila mi je turneja u Francusku. To je bila moja prva turneja. Te godine sam prešla u prvi ansambl i morala sam da savladam određeni program, tako da ta turneja je bila nagrada za sav moj uloženi trud i rad. To je bio moj prvi kontakt sa društvom iz prvog ansambla koje me je vrlo lepo prihvatilo i dan danas se sećam tog putovanja. Kao osoba koja je zadužena za garderobu u folklornom ansamblu Đido, možete potvrditi da je prosto posjeduje bogat fundus narodnih nošnji. Kako to funkcioniše u stvari tokom jednog koncerta? Kako se to organizuje sve? Najpre umetnički rukovodilac odredi program koji će se izvoditi na samom koncertu, dakle obično 7-8 koreografija, zatim ja pripremim kostim. Svaki detalj je važan. Važno je dakle da igraču nošnja odgovara po veličini, da mu odgovara dužina, prosto da se delovi nošnje slažu, da postoji neki smisao, neka svrha. Dakle, onda na samim probama se odigrava ta podela nošnje, proverava sa igračima da li im ta nošnja odgovara. A što se tiče mačvanske narodne nošnje, mi u našoj kolekciji posjedujemo nekoliko originalnih mačvanskih jeleka, libada, koje su inače i najbrojnije i do njih je nekako najlakše doći. Što se tiče muške nošnje, posebno upečatljivi su, na primjer, muški koporani. Dakle, to je deo nošnje koji nije mogao da posjeduje svako, već dakle samo pripadnici tog višeg sloja društva, kao i vermene koji su bili izuzetno ukrašeni pamučnim gajtanima. Što se tiče mačvanske narodne nošnje, danas mi se trudimo da pronađemo originalne delove narodne nošnje, ali to je sve teže. Naprosto ljudi koji posjeduju tu nošnju trude se da tu nošnju sačuvaju za nove generacije, za svoju decu, svoje potomke. Koliko trenutno narodnih kostima imamo i za koliko koreografija su urađeni i nabavljeni?
Folklorni ansambl Đido posjeduje nošnju za 20 koreografija. Dakle, pod nošnjom se podrazumevaju svi detalji, marame, bluze, suknje za devojke, kecelje za momke, pantalone, čarape i tako dalje. Dakle, posebno smo ponosni na šabačku građansku narodnu nošnju, koja je rađena za novu koreografiju našeg umetničkog rukovodioca Miloša Simića. Dakle, ta nošnja je izrađena od skupocenih materijala, od svile, kadife, ukrašena je srmom. Dakle, posebno zanimljive su i neki delovi nošnje koji potiču sa juga Srbije, kao na primer suknje koje su se nosile u okolini Gornje Pčinje. Dakle, te suknje se nazivaju pervazi, dakle, sa svojim specifičnim šarama, izuzetno su bogate, koloritne. Zatim, nošnja koja se nosila u jugoistočnoj Srbiji, dakle, to je nošnja Srba i Bugara iz tog kraja. Naprimer, haljine koje se nazivaju saje, koje su bogato ukrašene srmom, gajtanima, koje su izuzetno teške i neudobne, ali to nam je jedna od najdražih delova narodne nošnje. Počeo sam krajem 1999. godine po pozivu Petra Berića, tadašnjeg direktora KOC-a. Tada sam počeo da sviram u ansamblu kao korepetitor, a šef orkestra je bio Mladen Kaličanin, profesor u muzičkoj školi u Šapcu, profesor harmonike. I on je do polovine 2001. bio šef orkestra, pa je posle morao da napusti zbog privatnih obaveza, tako da sam posle toga preuzeo i orkestar. Orkestar folklornog ansambla je isključivo sastavljen od akustičnih instrumenata i trenutno imamo 3 harmonike, 2 violine, klarinet, frulu, kontrabas gitaru i doboš ili udaraljke. To je neki trenutni sastav orkestra. Dešavalo se ranije da smo čak imali i više članova orkestra, pa je taj broj možda išao do 12-13 ljudi, a naravno nekad smo imali 5 ili 6 članova, to je ono što je minimalno. Posebno za festivale u inostranstvu gde je i ograničen broj članova orkestra, tako da i ne može više od 6-7 instrumentalista da bude prisutno. Može se reći da je prilično teško formirati orkestar u ovoj sredini zato što nemamo ni nižu muzičku školu, a kamoli neke više stepene, tako da je teško naći muzičare koji sviraju ove odgovarajuće instrumente potrebne za sastav orkestra. Zbog toga smo prinuđeni da jedan deo tih muzičara tražimo na strani u okolnim gradovima, pa recimo najviše smo imali članova iz Šapca, pa iz Mitrovice, iz Valjeva, čak iz Beograda, Nove Pazove i tako dalje. Naravno, imamo i članove koji su iz naše opštine, iz Bogatića i okolnih sela.
I šta je još bitno, kada se pogleda unazad ovih 20 godina, da je prošlo kroz orkestar preko 60 članova, od toga može se reći 30 stalnih članova, a onih ostalih, druga polovina, 30 su bili više kao povremeni članovi, ali naravno svi su oni dali veliki doprinos radu ansambla. Kako stalni, tako i ovi povremeni članovi. Što se tiče programa ansambla, on je prilično zahtevan, a samim tim i muzika i aranžmani za te koreografije, tako da je potrebno organizovati rad na pravi način, pa zbog toga uglavnom imamo prvo pojedinačne probe ili probe po instrumentalnim grupama, pa tek posle toga zajedničke probe. Organizacija proba i koncerata raznih nastupa često puta zna da bude veoma stresna, ali je isto tako veliko zadovoljstvo kada se posao uspešno privede kraju. Naravno, ovom prilikom bi se i zahvalio svim članovima orkestra za njihov rad, trud i zalaganje i za veliki doprinos radu ansambla. Ove godine je jubilej pozorišnih amatera, ali također i jubilej od osnivanja KUD-a Janko Veselinović, čiji je naslednik folklorni ansambl Đido. Kakvi su bili početci? Kako je to u stvari nastalo te 95. Pa ono što možemo reći to je da je za Kulturno-rozvojni centar jedan veliki jubilej 2020. godina. Kao što ste rekli, jubilej pozorišta, jubilej folklornog ansambla Đido. Te 1995. godine tadašnja struktura ljudi koji su vodili Kulturno-rozvojni centar došla je na ideju da nastavi tradiciju kulturno-umjetničkog društva Janko Veselinović, osnovan 1950. godine i formira se kao organizaciona jedinica Kulturno-rozvojnog centra Bogatić, folklorni ansambl Đido. Moram da kažem, zahvaljujući tadašnjem direktoru gospodinu Petru Beriću i novom umetničkom rukovodiocu Stojiću Mašiću Taći. 1950. godine je oformljeno Kulturno-umjetničko društvo Janko Veselinović i kao u svakom kulturno-umjetničkom društvu osnovne sekcije su folklorni ansambli i pozorište. Naravno, tu ima i drugih sekcija, ali u to vreme znači, počeli smo sa folklornim ansamblom i sa pozorišnom sekcijom. Nemjerljiv doprinos u tim prvim početcima dali su, siguran sam, Ljubomir Kostić, koji je bio prvi umetnički rukovodilac, odnosno koreograf ansambla, a kasnije se jedan pečat našoj sredini i našem društvu daje Jezdimir Alimpić-Jeza, naš učitelj koji je dosta doprineo razvoju uopšte amaterizma u našoj opštini, a kasnije, kao što sam rekao, na čelo ansambla dolazi i vrhunski stručnjak Stojić Mašić Taća, kao solista Akuda Branko Krsmanović i Akuda Španac. Mnogo je generacija prošlo, mnogo ljudi je prošlo kroz kulturno-umjetničko društvo. Nažalost, mi imamo vrlo malo pisanog materijala i video materijala, ali želeo bih da neke ljude pomenem, da naravno ne mogu sve
u istog vremena pomenuti, ali i neke ljude koji su bili aktivni članovi. Pored našeg učitelja Jezimira Jezde Alimpića, nemeriv doprinos u razvoju kulturno-umjetničkog društva Janko Veselinović dao je i naš istaknuti umetnik i solista Predrag Drezgić Preša. Prvenstveno kao rukovodilac u KUD-u, a i kao umetnik i istaknuti solista i jedan od osnivača pevačke grupe Mačvanski Arani. Pored njega pomenuo bih ljude koji su vrlo značajni, koji su dali temelj kulturno-umjetničkom društvu, a to su Žića Đuđić, Mića Bogdanović, Vladan Dražić, Slobodan Mladenović Ćira, Dragorad Maletić, Pera Jovanović, Zoran Tetiković, Obrad Bajić, Milorad Berić Beretka. A tu su bile i Cica Bogdanović, Milena Dražić, Dana Davidović, Snežana Milovanović, Milena i Jelena Budimirović, Maletić Marijana, Marijeta Marković, Ružica Mićić i neke druge. Mi smo zahvalni, oni su udarili temelje kulturno-umjetničkom društvu, a Đido je taj koji je nastavio tradiciju 1995. godine. Može se reći da ste i sami stasavali sa ansamblom i eto 2000. godine postajete umetnički rukovodilac i čak koreograf. Kakva su sećanja iz tog perioda? Pa mogu reći da pre te 2000. godine meni je pripala čast da već 1998. godine budem asistent umetničkog rukovodioca Stojića Mašića Taće, da smo zajedno radili te 2 godine, a 2000. godine, kao što ste rekli, dolazim na čelo ansambla kao umetnički rukovodilac i koreograf ansambla i evo već punih 20 godina vodim ovaj ansambl. Kao i mnoge druge stvari dolazile do uspona i padova, ali od 2000. godine pa znači do dan danas dosta se u ansamblu radilo. Moram reći da negdje od kraja 2001. godine kad smo raspisali audiciju upis novih članova, krenula je jedna velika ekspanzija članstva, tako da bez kvantiteta nema ni kvaliteta. Mnogo ljudi je prošlo kroz ansambl i kroz neku našu evidenciju, negdje oko 1000 ljudi je od 1995. godine do 2020. godine prošlo kroz naš ansambl. Kažem, jedan lep posao, raditi sa mladim ljudima, a baviti se tradicionalnom kulturom i umetnošću, mene to zaista ispunjava i sve vreme dalo je to, vidite, i ove rezultate. Sa Đidom ste i kao izvođač i kao umetnik i rukovodilac održali koncerte širom sveta. Postoji li neki koji može da se izdvoji ili su prosto svi podjednako dragi? Ansambl je održao veliki broj koncerata, gostovanja, humanitarnih koncerata, što u našoj organizaciji, što smo i bili suorganizatori i pomagali. Teško je izdvojiti neke koncerte, gostovanja. Neki od najdražih koncerta sigurno su koncerti, godišnji koncerti koji priređujemo za svoju publiku u našem Bogatiću, ali tu su naravno i festivali širom Srbije, a i festivali u inostranstvu. Mi smo se trudili da uvek budemo učesnici svih smotri u organizaciji Saveza amatera Srbije koje se organizuju na teritoriji naše države. Uvek smo bili zapaženi, uvek smo dolazili sa nagradama. Ansambl je osvajao od srebrne, bronzane, zlatne plakete, kroz dečje ansamble, kroz prve ansamble. Uvek smo dolazili sa nekim priznanjem. Sad, što se tiče inostranstva, to je vrlo teško izabrati neki festival, ali ono što je vrlo interesantno to je da smo, znači, sem tih, kažem, evropskih zemalja, uspeli da odemo čak i u daleku Kinu, onda na Azorska ostrva i znači i u Rusiju, tako da smo ono što bismo izvolili kao neke interesantne destinacije. Što se tiče nekog umetničkog nivoa i festivala, moram napomenuti da su Poljaci možda jedni od najjačih što se tiče organizacije i umetničkog nivoa festivala. Tamo smo već 2 puta osvojili Grand Prix, a i na festivalu u Nemačkoj također smo osvojili Grand Prix. Prošle godine smo došli sa 2 priznanja. Jedno priznanje je stiglo iz Litvanije gdje smo bili 3, a odmah nakon tog festivala došlo je i zlato iz Letonije. Jedan predan rad, posvećen svakako i kao kruna na pragu 4. veka prošlog leta, odnosno letom 2019. godine, imali ste priliku da uzvratite gostoprimstvo ansamblima iz raznih zemalja na festivalu Bogat Fest. Kako se rodila uopšte ta ideja i prosto ove godine nismo bili u mogućnosti da uživamo u igrama uživo, ali imali planova za naredne godine?
Pa na osnovu velikog iskustva koje smo iskusili u inostranstvu, došli smo na ideju da je nešto tako napravimo u Bogatiću. Ta ideja je već postojala već par godina, ali kruna je bila prošle godine. Kažem da smo htjeli da preslikamo, tako da kažem, ono kako se to radi na tim velikim festivalima. Mi smo inače i članovi internacionalne organizacije za festivale, Svetske festivale CIOF. Mi smo napravili tu jednu varijantu sa njima da počnemo prvi festival, da po tim standardima CIOF-a kasnije budemo i uključeni i upisani u tu svetsku kartu. Kao što ste vidjeli, to je bio jedan veliki događaj za našu sredinu, za Bogatić. 3 dana je trajao festival, došle su nam grupe iz Italije, Grčke, iz dalekog Meksika, iz Portugalije, a imali smo i ansamble nacionalnih manjina. Pored toga, želeli smo napraviti neki prateći program, da za svakog ima po nešto, a da ima i kvalitet. Naravno, tu je došao i koncert Narodnog orkestra Radio-televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića sa svim solistima koji su gostovali, a imali smo i koncert rock grupe Supermensi i Šapca. Znači, za svakog po nešto je bilo. Nažalost, 2020. godina, situacija sa pandemijom i sa virusom nije nam omogućila da održimo taj festival i održali smo ga u nekoj online varijanti. Ono što isto je bilo interesantno da smo uspjeli da priredimo i jednu izložbu narodnih nošnji i rukotvorina Mačve, koja je bila prezentovana ovdje u ovoj našoj sali, gdje smo prikazali kostime s kraja 19. veka iz Mačve i uopšte iz Šapca i okoline. Jedna vrlo interesantna izložba koja je sačuvala od zaborava ono što se neguje u našoj sredini. Rekli smo, izostao je Bogat Fest, također ove godine su izostali, nažalost, i koncerti folklornog ansambla Đido. Naučili smo da ove godine bude godišnji koncert. Je li bilo vremena za stvaranje novih koreografija i kakvi su planovi uopšte za naredni period? Pa vrlo je teško sad pričati o nekoj daljoj budućnosti, ali ono što možemo reći to je da mi, siguran sam, ćemo raditi na novim koreografijama i već imamo pripremljenu novu koreografiju, to su igre i pesme iz Šabačke Posavine iz vremena šabačkih cicvrća. Ta koreografija je već gotova, spremna, što se tiče i kostimskog, muzičkog, igračkog dijela, nažalost nisu bili mogućnosti da je izvedemo. To će biti prvi put čim se ukaže šansa i prilika da se izvede. To je ono što nam je sad, kažem, najbliže da se ansambl pripremi i uradi i izvede to. Nažalost, godišnji koncert nije moguće prirediti i nije moguće napraviti tu proslavu od četvrt veka koliko ansambl postoji, ali ćemo mi do kraja godine dodeliti priznanja svim našim članovima kako je to bilo do sada na godišnjem koncertu. U pripremi su još 2 nove koreografije, to su igre iz Starog Vlaha, odnosno Užičkog kraja, i igre iz Zapadne Šumadije, tačnije Gornjeg Kačara. To je ono što se tiče programskog dela, na čemu ćemo mi raditi čim se budemo mogli vratiti u salu da pripremimo i vežbamo. Nadam se da će u 2021. godini ponovo biti Bogat Fest i to je u planu. Planirano je i u programu i u finansijskom delu da se festival održi, pa se nadamo da će do tog perioda ovo sve proći, da ćemo se vratiti da normalno radimo i da priređujemo sve te programe, koncerte koje smo i do sada priređivali.